Umay bosa tungana matani ko mutuguna ni do sangana tigina sangani tasiri rawa matanda ena nondo soko may na tobi number 8 na takosoba may na osawasa na apply water kawa muri may na ngunisala ina sabsabu waya na dakadakali buni bi bakatura takitaki raw sa kaning grabe yan buliko. Bukan din takasakatalangan nabi kanggor ini cigo na sana oda konrobe o maro takabole nanu may dola mo nambos niya sana no mani koro to ko sango eroi na sabole nabi surech una ngandra ba may o siya sa kabi kamni nabi luta kena sana na itu bole ni matentu membalata na kena sasangata kena biti binaka. Enda nabi tal nota kana nabi batur taki enda sangkara babata iya meuna pokoknya ita ngabi kemni na dawi kalau abu nia sana iklami na sa chugni ando tan na itu ne pokoknya nimbula ibiti nanguna singa ite usaki na nabi ngarabi na nungu matentu ya na matentu aluta ka sa tigumai senonda tu na uru ni bingarabi na leni bunua era rawa tira wina kataro tu no toso na ivan jibo ka politik membalata na nduindu bako matamata nduindu ni matalotu kina nduindu ni sana anda dabu tu maikina so hure mai na nora koko na daga ni be bako nduindu tag mata katamata kala ibu abu na mera nanu miranga na yau ino don me token na bunua so sanga vera na rai me bobure na bisau so tale era sanga saranga ni bau ko waikina tu sanga na wele ento sabalu tara na ibu karau ni bulongori santa bukan anda kuya Sapa mulum taki na wibakan duindui taki. Ersangkara wibakan tutuwatan na lini benua. Kanta sa bodi nga enando na lawa. Nando wibakan juloy ero tobole mera pamalulum taki kenda. Iya. Enangon nunggu bilu taki baka prime minister singin niya to bakan dua. Anon rile balatan ni sa bakan jinjin taki. Na we ni lingada
kasati ko nanon rabi pambauti na bimatentu me bunotani wa mimi nanon rabi pambauti nanon rali ni bunwa endang karabira go sakana matangali vilutaki oni rauni panu kina kela bina kasakati na yabala tin non tabanua menangona tiga yabala kin non tabanua na tin kadia wal sol kabitu ena ambaki rono dolu anga kota menanu gumatentu nam bula sautu kenan dua bata mena rono dolu kaono me atu satu ngumai indai sa wosi bisarna daga ni tu matentu mena bengol sauti ketu labeta na tangen de binaka ke viti membau bata na lebeti ni be bondo ko lebsa na be bondo batak na be bondo ndu tak mata ka tamata kitu rawata talenga na tumbu bagay labo na ibolo tukutuku ke viti kuri angori nito yan rapa sakat ko na andra me ado bikem ni kede na kenang may bondo ndu talanga kina be tangen di bonwa na kenayanga mele lutsara kina be tangen de sarera toko bakadada na tulsa lukan do na pasyente na rubo e biti ena runondul kawalu runondul kadiwa sa lutu ni kuwa kina rosa kapana pasyente na betera singa rawati bakandua ketu sa tusoiti nga na kinadakadaka me bakalele taki na wil sangod o sanga sa ni chigo ike na baka politik o angol mai mo may taleba na be raw kasa may rawati na sana baka turang ta kon rabe muni raida na bisau kena dawi kalawa era na budi toka na bengo na matanda sanga so ni yanga muni ngilia na matamuni muni reda na toso keto sa wabuna ena sana ba turang ta kon robe sa tu abuli chikamni keto tike de bit sobul kadia na milio ni mena ronon dolu tin kaba na ronon dolu sobul kandua mela beta na ituba kini nomni sana mela beta na nomni tangen de mbula eke na sana go ndo to na sana lewe biti ni lurai na lebu ningele si boleh besok tu ni time mengrabi ya na ngono sango sa lebu na we waktu tu kita ke sa bangun lui mai na numnia sana ni vendu tai taki kena kemuni wili tu sa na program na Northern Development Program e bangun lai sa ke na sana paturang atakon rabe sibia na rosa $5 million $. Ewan ata ke CBA $1 million na kena tasang na sala kena garabi. To sa katal tsunga na nito sasang me edo ba keda na bi koro na libliba. Bau talanga na iburu-buru ni koko sab-saba me basa ka na hydro na solar. May sambay nindra kibisaw. Si besa kay $1 million kitu sa pangalo na wika pa kalibuli bataki ike mbau kina na wipa toro taki ni sola sa si beta lang ay $1 million sa pa ngataki ena wai kina tiko sab-saba sa si beta lang ay $1 million e bang takas na tamban libuli na tusoy ni wipa libuli bataki kitu sa pa ngataki si beta na tulo na $1 million na rukay ora na tin como tigo na bebu kini bula raramba ena non do sana turang ersa sema kina mona libuliba isibi ani basang bulu na buno e buno libu sa soli kina be kurni buli kina be wal ni wai na misin ni mona libuliba go me bebu ke berna ngoni buli ersa kana kasni buli kirne bugale sile sini tamata ngani bula merawani ra waka uitukutuka na mona libuliba kasarau talanga muni bangataka na bebu kengo sarui bimbi na bingarabi bimbi sa na bingarabi ngo merau ni okati na sasanga me baka toro de tekin na nondam bula bagilabo
me bakasa kadiwe kene tubu kay labo na bula sa oti ena soliti ko indona raun nandola be kimni na leni bunu e bunu lebu ka bolengai na numni buru ni bula ena matele bu sa COVID-19 kana solita nga ilim sa bunu nandola be irkede na bukiti ko na ngonongo na be bukini bula raramba biti ena be suliaki ena ndona ngone lakalaka maingo meroni isa samba ibe kumni na sotaba tiko nandrende ena tubu lebu ni be baka tokotaki ona ra sanga ni bosa ona ra ni bosa tiko ena siga tudo kon ke baka me udabu te kedani na be tubu ke na be bunu ara sabu ke sakina na nonda lebu ni bunu ya na nitu wan bimbitaka na be ka kito yala taka garabi na be baka torda kitakingo mena numuni ngangandre tungol sanga mai rungo di kemuni kata ni kito bakang buta na kaya na binaka kino namuni bunua na binaka talanga kino viti ngo yo kasakina na sana pakaturang takunro na reisa ngo arto singani redarao na bimatentu sa oti sa bakayang baki na nontanto wakuwa isa katuna sana pakaturang takunro ni tubu lelew ni be pakaturang takitaki ena biang baking gore do maro takatinga ne be tiku na lo mani tauni kena be bunu ni be bator de kita ken do ngaraba na matentu do ngule de bisa katuko na be tonda ku ni be korlelew isang ni wasakaya na nito bilutake na sangame undinata na nongitabi kena be sana kena nungu ngarabi kemni na len bunu balatini bombuta ni uambo tenin dananganga ke pakain do tosobata sinasanga nindua ena ba kuikino o senano mo bina sa tinga ngona kena mai kamana bol nya sana na rono dolutin kabitu o baka samata ka namba ko ya ena ndona ngona ni bital no ena corona combo ndua taringi mai viau ke pakain na raw ni ndona bibu kini matentu ena kena tardale endo na bola nia sana o amani bo ndonu ya tokaru takital na nandola ni nomni mbose na rono dulcin kadiwa na bebu kingo and then dai sana mai baka butukan na yala ni o tinga nandola ni mbose ngo nda sana ngole mele king karaba na baka sumbunduru ni nomni bola nia sana bu ni teksa juga mengkai dapat nambah go sanandol nanum ni bol-bolnya sana katuman nanum ni kerai na lini bunua ina sana paturang takun rabi mena bukan data sakman dana ulutang membalat nang gelen itu oke balat ni sando ulutang tigo ni february rei kena belos taki o mena katemu matatak sabi kumni na tuki ning gele pakai tuki sembara bukan dua ni sendei kaya nga bukan lebih ni tukin ngelen me bakasa kana singini kwa sendei bina ka koton na nanda tukin na kenda ngelen ena singini dua ena kautatan go endo na nunggu yala alam bimbi ka bakan ditaka ena nanda ya ni bulu wana rono dorcin kotor ondo wasa tukin na bakosma weekend na lindi bunua ena nanda ya ni bulu wa makawa baka taray may baka ilibo kan doon ang galing baka ituke ngori sa kaya na singniyado tayo balatin sa baka tumbuyan na yaman ni baka buluwango ngosa ka na hindi na liyo muni klasa ka tiko na linibuno nabi kakito sa baka dora so sa ka nabi talo na kito baka dora simber sa kanibaka dua nanondabuno kito baka dora ayamu ni Binaka kina na pakaruta ka na kami na kami balay sa kanalubim ni kina makumbuni. Sa maruta ka talching nga. Ngonong na ito kiningele. Na usay baka tutuwa tani baka yang ning ngereng-gere kina patutali. Kunay na kenreng-gele. Asa nga sa katalindo na matentulyo isa nga may sumi na baka yang ni gele biro sa kana tukin gele na sa na royalty eliu endo
so may bakatambag hindu nga kinamatentu. Na bilutek sango kitu are dan indon me bisau kakitu sanggara na bisunggorin merau ni yang abe kemuni. Kitu sa sumatalanga ng bonisi bir na tukin ngele rasuli anak ng ngele metibukin na longa paini. Goen dos ang nabingarabi. Isinge thakabukan doon ng dabunuang. Roya ni sabi na kasara na raw kabo ilaw ni company na Fiji Pine. Nanom ni matentu yang karama na kena wasi pakatutuba na ilaw ni lisi. Ana ang pagirunon dulun sin kandua. Kawasi kinawir ke de arbula itu ana bol ni kaumbula. Medaro sang menongonongo saro te rosabul kabitu na milioni rosabul kabitu $2 million $. Sa maroi tu na tambatata ningel maroi membalatir na lewe rosabul kabitu bata na undolo nang wane kalalay man ang bagicin kawal rosabul kabitu $2 million $. Sa maroi sa tu na tambatata ningel maroi membalatir na lewe rosabul kabitu bata na undolo nang wane kalalay man ang bagicin kawal na bibisaw ungo saba ka buna ng ramilyon na so nang ni 2K. Yan na raw nga nira tawra na sindengo nang una sarang bagicin kawal kino. Go na bibu ka sarabira na so mininon rabul tordaki. Pagkakin na nabakundurin bisnis na taran ng rabali. Enda sa wasya ba katutuba tanong mo ilaw. Turanga si tao banua. Ena sombe ka weekend na sing ni talita ka na bisunggurin. Iya usa maungkay chikenda. Endang karon ni na tong gati una sasangan ni nonda wasya ba tutubat. Nanonda tutubat kena matanataki medan dua bata. Isang ataling kayo doon may buo weekend. Saan doon may tikini nung dambula. Inaroon doon katini, imbuti ni kina doon na committee kapato kayo na Sibul. Inaroon sa katiyo na Committee for Better Utilization of Land. Menggarawa na kina daw pagkabuhin na list ni Tete, pagkusibi, na list ni Tendo. Sa sibi awal sa $1 million $. Ewa saver na ito kiningele. Era bata ka nung release ni Tite, iwasang mo. Ngoy pa ungi tira sa kana tukin ng gala na kanasul sa kanong ragal may listak. Nangay wasi sa kabira na ilabo sanggo, wasi na ilabo na sa kanong subul. E nabilutag sa kanong matentu na tampan nilabo sa sulia sibi $1 million $. E na kena pakatura kita ng gala bagay tuke may pinawinday. Yatan sa tiwa po Britanya na subdivision, baka tasig may chik-chik sa may anduang, may bunda, may raralew, kay natongan raw. Dolew sa kananguna, doon sa kanan da yaw ng gele, ang dami na katameta ka na bibatorita kita, kung isang sa katuna, na umilabo, may tayo po tayo kinaditiba kinatanang unisala, kinabondunin na libo-libo na way sa sulia sa katiyo naman tinto bitas ka na may nambag bitas sa uchi na umuwi labo may buke kamuni na to kinigele hindi pinakatamuni bang atang nanong ninggele may dakin na bibatorita kita kinibibabalitak sa narong sa katiyo na itutukubo ilaw naman tinto ni Ronon Dolor sa Mulandua Ronon Dolor sa Mulkarua sa ngay kadibag-ochi. Kita na puro tagat yung kain doon $1 million $. May takin ng unisala na veti kiningkele pa kay 2K. May garab sa akin na nabibi pa katuro taki. Liwan na raw ng $1 na kinasobe at takin na kiningkele. May suli kinalisi ni Tarabali. Liwan na raw ng $1 na sobe at kiningkele may lista kinititi. Doon sa $1 million may sumi kinanjinaw ni lista kiningkele ni titi kinanggele ni Tarabali. O sa baong kitikamunisa ka na o niya babator tagtang na kimuningele muni kira na bibuking go.
E baka taki muni buke kina. E wili sa katalchunga kina kumuni mai sabundondo. Ne baka ni sol ni lisi ni tamatata ni gel maroi, na baka taki ni gel ni toke, maroi ni dodon ni toke ni gele kirna lisi tak na gele. Siang sa ni bisau en dewi na kasatu. E besong ngane walwal ni pingkarabi ni tamatata ni gel maroi. Me baka binateki na kumun ni labo ni lisi, kena wase baka tutubata na ilabo ni lisi. Pingkarabi ngo na kena beso ta kena chiki na chin kerua ni toke land trustek. Kasa laut tu rosaul kandu ni ronondolu rosaul kerua. Kila isak cikuna kila raramba me bill 17. Ngo sa na laut ni nonda bonua me tehu mai na bag sauti. Wera tsangana doni politiki era moida na usutu ni besongo ena non rei vanji baka politiki. Esang ni rau ni mboko ide na doni toke ni gel. Ubina katsamu tokoruo takatalibikum ni na bital no sango. Esang ni rau ni mboko ide na doni ni toke ni gel. Kasang ni rau ni kaulebi na kauko ni tambatata ni gel maru ena kana maru ni gel ni toke. Na bisau e toribaki na lao turu sa bulkandua e baka binakatek ngakina na bingkarabi ni tambataka ni gele maroroi e na rawa bira na tiko e na tiki ni gele mera kerenjinau ora lisi mera kerenjinau kinambangi mera nra baka tortek takin na baka totolo na kendang gele o sang ni bambuta nindu e mena sangata na tutu ya kitungan reba muni ngarabi baka binaka. Oya nabuna tayo teki na tambatata ni galimaro na Land Owners Affairs Unit. Mengarabi kami ni baka tambagin dua na toke ni gel. Ibang matataki na mengarabi ni tambatata ni galimaro na ronondol sun kan dua. Mengarabi baka bina na kenay tabi. Oya na bang ataki ni gel ni toke. Mayang baka leo kenda ni toke ni gel. Kakito sa Vingare bisakati kumaya na kingori. Ina biyang baki sa ochi. Meron ni paka sautu te kemuni na toki ngeli. Kabuke na toso ni nonda banua. Pero sa na toki ngeli review lista na kan ngeli. Na sanga ni soma na ibuka daba labaki. No dun sa na premium. Ngo eso na Goe sana bora rota kana non ralisi kena non rakerkere ena bitam bana bukai labo mera baka torda takin na kenregel insana ronga sa katsi na program na seed fund grant na umilabo kitu bukira sa katsi na tukin ngel mera baka torda kitaka na kenregel kasi ni baka berber taki se baka tao takin na non rakerkere. Kito sabi ko chivirtu eleli masang na tukin gele ena kena tiba kena kau ena rukuni tubu na dang sakat na conservation leases na program go raw kena na tambatata ni gele maru e me soma na lisi me take na kaunti na ni bunua kena kau buata ni berni sulele sunang gele wir ni tukin gele merang garaba. Narong sa na program na Red Plus. Na program go toko na Red Plus. Kena tubu ni matentu na teva ke chinkali na milyon na bun kau. Ana laman itol sa bun lembaki. Ngo sa kayo na hurubur ni labo. Eron ni boy labo tang sa talakin na tukin ni gele. Ituwa endo na itubu endo na so na tukin ni gele. May na non ramaro na bun kau kena be kau. Namin karabi utsak talaga na itubu ni pangataking gele suwa. Ya sa bakara kinabuliko. Ito na sakit ko na land use master plan. Itubu ko pangmatatekin na kinabay na tagi po kami na kanang gele. Hindi kayo talaga na bilang kataleso. Na itubu tolong ko na pakasiro isara kinabi itubu na laman itiki na kinamatanggalin. May bukai ira kede na ito kinigela na itubu bo bagi labo
San dolabo na ilachi ndo bakatao tekitukina. Kena ndo waraki me sobeata kena ngele. Nandolabi ni ilachi ngo. Nganda bana no ndo bata na matambos ni ngele marroi. Na tambata ni ngele tamba ni nabnabudi na taoni. Kena tonda ko ni korlilebu kena tambata ni bikabuilabo. Sa bagilabu tekitalanga ene tubu bagilabu ngo. Ena dona kena matambosi. Ena siang na daka tundua na ngonongo. Arna wasiaba tana sasangan no rongechi. Na itauke ningele. Kamera daka bata me baka butukana na tatanrongo. Angara bitalanga sangara bital chunga na poka binakataki ni lenga ni webuno listaki. Siang na kena ngunisala. Kame poka ilabutaki me rau kena ngunisala. Wiri keda na lista katiku. Indona chicken ngele. Sona lisi chikungo era sa songa la titu. Kasi nga nindo anak kena ngoni sala. Go ising ni binaka. Kandondo no mendolabi. O klain sa siwe sa kachu na tuku sa talo da sa kachu gani ya. Yanga me bogre ta ki kede ani. Badal ang baleta na lebu ni non da kila. Ena poka bun na nom ni botule wa binaka. Na kila sa kadal nga go na taraw na nom ni warong kina itugu laustaki. Kami sana turang kina marama. Ni sana po turang da konro ni oti rona bakim bolembole. Anon da bolu tigo na matita kongo. Sa liutaka na Pasifiko bije na bulo sautu bagilabo. To banga taka banan ratul $1 million $. Mera buke kin na lenga kata kina bit $1 million $. Na bebu kita leso. Kita sa tubo karau. Minta pakadok taki. Go. Enta sana pakarau bapada ini dona yang baki ni taru sau. Ni tumbu boy lawan non tamatentu. Asang ni biban data kini na yadona bikango. Na kena rawati na tatanrugo. Ite usaranga mai ne wali dondo wa teribaki. Mitaku magisakina. Meradula na leni banua. Rawati buka binaka. Sa lew ni bunu era sadula. Sadula ibiti ngome. Pokatutu bataki kina bimatentu lele utaleso. Tangay pokataray na pokatatambo ni COVID-19. Dol na bekurni buli. Ng business kina al ni durbanua. Mera pokatakata kitali na leni banua. Hindi bakan jinjinta ni takataka binakete na takataka binakete na pakalaway nga. Malatin niya liusaran. Era pakalawa na tubutubo ni tatangumaki. Akagi baka na nugumatentu. O era na daw wisang kasangkang. Era sangkatan na tubutubo ni naman ni matentu ko. May baka ngaran daw nakabutu mailiyo. Isang sa kanya nga may una tasira kain na nung pakalalawan ni sa botu abulitikenda na kanisaw. Sang wala nga ni botu tu na kanisaw. Ni sa ambulot takasarti nga. E nabesi nga. Andola tali na nung dabanua. Saralis tali tikumay na sarbanua. Sarasuko tali kurbul na ngone. Sa tumutik nga na bibuli. Sa oso tali tu na bi tol ni sala. Sa toso tali. Toso tali tigo ng bulabog ilaban nung damatentu. Ngoy sa ni ato pakadalka. Ngoy na hilu tagi minakasangan nung damatentu. Beya butunday ni Bengarabi. Di kayo pumataw ni tubo ilabong na rayawa kina sema buiwa kayo ni binaka. May bangkang katutaka na bituko ni may bunutan. And then day sa kana punlangi may buwet di biti. May buwet siya ko biti na kina pamumumta kina mati na COVID. And sarawata. And sa doon talanga menday din bitaka. Sa doon mo ni alo wadeng balatan na di tubutuba ni bakadongo ni bosot ni bakadoko rawati na non dadakadakabata. O sa mamadal takot siya na binaka raw ni basi na buliko. Katuway na tubutuba may dakadakataking na tatanrongo. Lo man sa kaniro na yung bagmengo napakantabara na kamban libo na wani libo na fiber optic cable may sabu kilambasa. May pakatutol taka kabakararo taka.
nabi tartare na mona liu na buliku ngore na bina sa kabi kamuni na bina ka kinan bisnisi na bina ka kabi kamuni na bangkara taka ka bina ka kinan na nonda bunua ya ngore sa kana tigu ini tu na turang bun lao ni na rongot sa tigo kami ni sanila ang boss kina team may na World Bank me pakaruta kendo na tubutu me na yang kibuno lebu nabi pator kita kilelebu ke nabi kata taki nabi kampanye bu kana yang apa lebu bi kamni na to keningel abos sa katukina na ngada sauti non rumbosi patigerto na matambosi ni World Bank na tubutu ngo yo katsek nabi na pakaruta kini rarani ngabu kana boliko na baburi taka na bangkang kau tagini bisnis ni sarvanua kena bi tampan ni bingkara bitale so me bakana tampan titei kena mbuliaya indo sa katuna tim ni World Bank ena ngande may buno lebu me may bakan dindike ngoy tigini tubutu merto may taka bata kena lew ni bunua uni na bakilana kena binaka o kasakina na sana baturanga o da konrobe kami sana turang kena marama, tigo na itangan di usi, mena tigo buat indua, nama tentu. Si song apa politik, ada bawa buria, nabi kabinaka. Engan nabi tu manda mena tigo na mubuni langi kandondo menarawat siapa. Mena tigo na tatandra, ni tubu ka, menuindei. Orang andre panando bata ka, ya butaki nabi ka enda, bukan bimbi tak bata. Kene bakara uni bingarabi endo toko na bata. Mendei na numungaraba na lini bunua. O kambote na nungu tuwe matamuni isa ambasi ka na tangan dini bingarabi ngo na nungu matentu. Karsa tau ditiko na buwana na lewe biti. Isang sa kanyaling na sasanga me na winakaka koko na nunda bunua. Kapakaki na ingu ni nungu matentu. Mepakanga na bingo na kede o sa tubo kara umerongo di kamni menabe kasaro tioti bimbin dondua menda kila se daba na idabu kala o tarabo kena buno sana boturang to konrabe kena buno obiti nabi desa kananga ni bosa ama indor sa chikina nambas ni sana boturang to konrabe na singlu sana ko na sa wolu Yo, nyaka